Ja i nisam čovjek za govoriti. Ja sviram. I sve kaj vidim na papiru, kaj postoje slova, tekst ili bilo kakav trag komunikacije, ja to mogu pretvoriti u ton. Mogu, mislim, imam put do ljudskih srdaca. Put Rajka Dujmića do ljudskih srdaca počeo je 7. kolovoza 1954. kad su nakon mnogih neuspješnih pokušaja majka Loti, podrijetlom Austrijanka, i otac Stjepan, pomorac iz Rijeke, dobili sina. Istina, sin je bio alergičan na majčino mlijeko, pa su ga hranili zamjenskom hranom, u ono vrijeme teško nabavljanom iz Amerike. Kao šestogodišnjak pjevao je u Carmini Burani i išao na satove violine kod časnih sestara u Frankopansku. Predavala mu je sestra Daroslava Kušek. Bio je nadaren, ali se jednog dana jako iznenadio. Ona mi je rekla, nije za tebe violina, a ja violinu sviram kod nje. Veli, ti moraš biti dirigent ili ovak neke. Jer tebe treba puno instrumenta. A ja sam imala 9-10 godina. A ona mi veli, nije za tebe violina, a maltretira me sa violinom, tuče me s nogama, s rukama, s gudalom po vuhu, sve. Ali je napravila u meni upornost jedne druge vrste. I to bi nazvao upornost na temelju otpora. Ja sam u principu komandar. Ja ću se boriti za pravdu. Pa ako treba i nastradat ću, ali će biti pravda na kraju. S 13 godina napisao je prvu pjesmu, Smij se, a najzaslužnija za njegovo bavljenje glazbom bez sumnje je mama Loti. Ona je prvo bila puno bolji muzičar od mene. Nikad nije išla u školu. Ali je imala apsolutni sluh. I onda kad smo kupili prvi gramofon i prve ploče, ja bi ovako pustio, tak. Uopće nije vidjela, ona je bila leđima okrenuta. Ja sam ovako samo pustio, tak. Ona je rekla, koja je arija, koja je opera, ko to pjeva uopće? Rekao, nemoguće. No, tak, tada, znači, tada, pjeva Šubert je to, evo tako. Onda kad bi ja dolazila u 4-5 ujutro iz Milana s miksa, obično nedeljom, onda kad sam došla doma, onda se ona digla, normalno čekala me. I poslušala. I rekla je, dobro je. Prvi je bend imao već u 6. razredu osnovne, ali je odbio učiteljičin ultimatum da svi članovi benda, čak i na školskom koncertu, moraju nositi tada propisane kute i papuče. Otac je umro i mali je Rajko tražio izvor zarade kako bi pomogao brižnoj mami. Tako je već s 12 godina svirao klavijature na zamjeni u striptiz baru u Dugom Selu. Bio je nizak, pa bi jedva virio iza klavijatura, ali bio je to prvi njegov profesionalni angažman. Svirao je u 100-tinjak izvedbi Gubec Bega, a i počeo svirati u grupi Marina Škrgatića, što je donosilo kakvu takvu financijsku sigurnost. Prešao je u grupu Crno-bijeli, a onda ga je Slobodan Momčilović Moka pozvao u Nove Fosile, koji su u to vrijeme odlučili uvesti pjevačicu. Došao sam tam i veli, mali bi svirao, ma neko bi, ali pratili smo onda još Šerfu i Ljubku i tako. Neko nemam baš ni instrumenta, a i na nekakve velike putovanja kako, izgledalo mi je puno napornije nego kad je bilo. Vidite, on veli daj dođi, bomo probu napravili, bili smo, Đurđa je došla u sredu, ja u četvrtak u bend. Zec je došla nakon 3 godine. Radio je aranžman za pjesmu Diridonda za Splitski festival i tu je već bilo jasno da se sprema nešto veliko. Mirisno ljeto je bilo i sol u tvojoj kosi. Sjećanje živo i sad me u one dane nosi. Mlada si bila i ja sam bio mlad.
Volio je poeziju i redovito slušao radio emisiju Voje Šiljka. Posebno su ga se dojmile pjesme mlade D. Volarić. Upoznao ju je i dala mu je knjižicu sa svojim pjesmama. Niti pomišljao nije da bi mogao skladati, ali presudio je Moka. Naš najmlađi muški fosil. To je ovaj dečko koji je sada primio ovu gitaru. Nadam se da će ga toplo pozdraviti. Rajko! I onda stari rekli, veli, pa kaj mali ti stalno te stari, ja zovem Moku stari, stari veli, kaj stalno zapisuješ te čečkaš, te pjesmice, kaj ti ova dala tu knjižicu, pa to, veli, ima 20 stranica sve zajedno. Pa rekao, ja volim to i tako, veli, pa jesi kad pisao te pjesme? Pa rekao, nisam nikad, ja ti džez volim i ove stvari, ne. Veli, daj napravi jednu pa mu poslali na neki festival. Ta pjesma je bila da te ne volim. Na neki festival. A B strana je bila Sanje me. Tako da je to užas. Znači pomor u prvom naletu je tsunami bilo. Da te ne volim, bila bi mi lako da te ne volim. Prvi pravi ispit i dokaz da ima taj famozni ključ ljudskih srdaca dogodio se kad su nakon višemjesečne ruske turneje Ljupka Dimitrovska i Ivica Šerfezi održali koncert u Zagrebu. U stanci nastupa glavnih zvijezda Rajko i Moka počeli su svirati Sanjaj me. Mi kad smo krenuli taj Sanjaj me, to su bile standing ovations. Ljudi stali na noge, to nisi vjerovao, ja nisam vjerovao, mislim, svojim ni ušima ni očima. Ja rekao, to je too much, to je neko me je montiralo u film i sad glumim, a ne znam koga. I to me je onak, čak me to nije tako jako steplo, nego sam pratil majku mog sina doma u Črnomerac, sam je pratil. I vraćam se natrag s tramvajem, nisam imao auto, ništa. I neki klinac uđe prije, klinac, dečko mojih godina, uđe prije mene u tramvaj i pjeva Sanjaj me noć. Ja ne vjerujem svojim ušima. Da čovjek ulazi u neka doba po noći u tramvaj i pjeva pjesmu koju je on izmislio. Blizu su išle, pjesme su išle jako blizu, kako bi te rekli. Bile su ko Moby Dick, to je ono lovac sa harpunom direktno u srce, nema ni levo ni desno. Sanjaj me noćas, kad za me nema spokoja ni snova. Noćas me sanjaj, jer možda već sutra u snove ti uđe ljubav nova. Sanjaj me. Sve nakon ove pjesme poznato je kao fenomen jedne od najuspješnijih grupa ovog dijela Europe. Rajko bi, prema savjetu Jasenka Houre, s gotovim pjesmama odlazio u jedan milanski studio i vraćao se u Jugoton s gotovim materijalima. Albumi su se nizali jedan za drugim. Prodaja je bila do tada nezabilježena. Razgovarate li s Rajkom nešto duže i, ako vam vjeruje, saznaćete i neke do sada dobro skrivane trikove velikog majstora. Pjesmu, kaže, treba napeti. A napet pjesmu je ovo. Moj Saša, da z... Oda. To ne može ponoviti svako. To ja ne može ponoviti više. Ne u toj formi. I tako treba znati napet pjesmu. Ali to je direktna linija srce-mozak. Zapravo ne mozak, nego srce duša. Nema mozga. Srce koje vrti, jer inače mašina ne hoda, i duša koja to pretvara u riječ i u melodiju. I onda tek dolazi sim. Ovo je sa desne strane režanj mozga za muziku, s lijeve strane za molitvu. Tu je treće oko. Rajko je taj tip koji u refrenu, on zna točno, to vi zovete napinjanje, mi to zovemo pik gore kad pjesma, to je onaj komad gdje ljudi zapravo dignu ruke i krenu pjevati. Sad malo autora
ima takvu vrstu pjesama i zapravo kompletna estrada je zasnovana na takvim pjesama i takvim autorima. Jer imate stotine pjesama koje se snimaju na bazi dana, tjedna, mjeseca, tisuće. Međutim, malo tih pjesama završi na zabave. Odnosno, ta pjesma je živa u onom momentu kad je drugi bendovi, kad je drugi izvođači prime i kad je sviraju na zabavi, ovoj noći, onoj noći, krstitkama, svadbama i tako dalje. Rajko je imao sreću, Bože hvala ti i ja, to je isto tako da su mi pjesme ostale žive i da se sviraju. To se zapravo rađa s autorom. On i ja smo 40 godina, pa mogao bih reći ko braća. Ali kada je riječ o njemu, riječ je o takvom iznimnom talentu, o Mozartu hrvatske zabavne glazbe. Članovi Fosila i Đurđica preko ljeta bi išli na more, a Rajko Mozart je upravo s Nenom Ninčevićem i legendarnim tekstopiscem Momčilom Popadićem Popom u nekom kutku Jadrana, daleko od sunca i vrućina, pisao pjesme kako bi u jesen bio gotov album. Moj pokojni tata i moja pokojna mama su jako volili Rajka. Znači, najprije Rajko bio i dio njihova glazbenog ukusa i kad smo se mi nalazili kod mog tate pokojnog i mame na Čiovu, onda ja znam da bi stari Rajko imali jedan nevjerojatan običaj. Stari je strašno volio te neke svoje pletene stolice koje ono nije dao da se diraju. Ne, pazi ovdje, pukniće, pazi kako sjedaš. Međutim, Rajko bi ga uredno nagovorio, onda bi stari odnio stolice u more. Njih dvojica bi uvalili te pletene stolice u more i sjedili ovako, tu bi im bilo tako more otprilike do koljena, te stolice bile u moru. I njih bi dvojica pričali, smijali se, konverzirali, tako da zapravo jedna od rijetkih osoba koja je bila dio mog privatnog života i privatnog života moje obitelji je Rajko Dujmić. Bio je uvijek stvarno rado viđen gost i drag gost. Ovu biste, dragu gospođu, možda nešto teže prepoznali, ali u Splitu svi znaju. To je naša Tonka, Popadićeva supruga Tonka. Reci Cvrčak, Tonka. Cvrčak. Naime, odnos Rajka Dujmića i, kako ga u Splitu i sada kad je među oblacima zovu, Pope, neizmjerno je bio važan za nastanak nekih antologijskih pjesama. Dio ih je nastao tijekom druženja u Blatu i Prigradici na Korčuli. A čujte, Prigradica je bila poput doma. I onda on mogao još više vježbati i na Rajku i na svima, jer je on tu bio domaći. A Rajka su vrlo brzo prihvatili u Blatu i uredili bi ga. To bi stvarno bilo mokro. Jednom prilikom su mu složili gajbu od piva, da bude Rajko malo viši nego što jest. Postavili su ga na to i onda su oni dole bili zbor, a Rajko im je dirigirao odozgo. I onda su oni zborno pjevali u Prigradici. Ali neke temeljne pjesme su nastale u Prigradici. Na primjer, Ne budi me mati, koja mislim da je jedna od temeljnih pjesama što su Rajko i Pope napravili. Ne budi me mati, ne budi me zovi, sin tvoj na kušinu u ditinstvo plovi, u ditinstvo plovi. Ne budi me mati. 7 dana ga moljakam na koljenima maltene. Rekao, daj Pope, daj mi, samo mi to još fali da imam kompletnu izložbu svog srca. Tim riječima sam mu rekao. I on je rekao, dobro, kaj još fali? Pa rekao, fali mi taj neki predmet koji me podsjeća na nekoga, na nešto, na neku emociju. I on meni, dobro, pozdravi puno Loti, to je moja mama, ne? I daje ovo pismo, možeš, ja sam neke napisao, možeš i ti pogledati, ali tek kad uđeš u avion. I ja uđem u avion i otvorim odmah prvo kad napravim to, naš imaš onaj gore za odjeću i za kazam ovakve stvari. I otvorim i piše u naljevnom kutu moje sobe, uvijek me odeš. Već je svirala, gotovo je bila. Taj čas kak sam je otvorio, tak je bila gotova.
Publika osjeća njegovu iskrenost, a Rajko i ne skriva da svaka pjesma ima priču. Tako je davno sjedio na kavi s djevojkom Milenom u Herceg Novom. Spikali smo do 2:30 ujutro. Ja sam, zabavljao sam de facto. A ona izgleda kao Mirel Mathieu, ona jedna, princ Valjant naš, onaka kosica. I ja velim da te otpratim do sobe i sad ja ju otpratim da ne znam koji kat. I ona ostavi vrata otvorena. Mislim, nije moglo biti direktnije, a da ne bude prosto. I ja sam samo rekao, laku noć, vidimo se i zatvorio sam vrata. I otvorio sam ih drugi put u Negotinu na Vardaru, tamo je ona radila i zapravo je ona bila medicinska sestra. To je pjesma za sve medicinske sestre. Ja sam napravio da je rano jutro 5:30 svakog dana putuje moja Milena, miriše na varivo, živi kod sve krve. Moja Milena. A on kakav jesno ne mi rekao, ljubavi ja ovo ne mogu reći, to možeš reći ti. Ja sam rekao, aj razmislit ću do sutra, nisam ja uvijek baš jednostavan za nešto promijeniti, tako? Razmislio sam do sutra i rekao sam mu, Rajko, u pravu si. Živi ko podstanar, miriše na jabuke, ublažit ćemo to. Većina obožavatelja, baš kao što je to bio slučaj s legendarnom ABBom, teško se odlučuje za najdražu pjesmu Fosila. Ipak, mnogima su najdraže upravo one koje je otpjevao sam autor, Milena, ali i Tonka. Nazvali su me, naravno, ne baš trezveni, jer ko će vas zvati u 3 ujutro, a da je trezveni, onda su mi to pjevali, Pope nije zna pjevati, to je bila katastrofa. On stvarno nije imao glasa, a Rajko je, onako, nije to baš zvučalo nešto naročito tada. Međutim, brzo su oni to sklopili. Kažu da je nastala začas, da su napravili za par minuta. To su oni tvrdili. Neoprezan je bio, jer ja ovak sjedim za klavirom, a on je tu. Ja tu malo se nagnem i vidim tekst. I kako gledam tekst, tako ga sviram. Mislim, to je Bogom dano i ne želim se s time praviti važan, jer ispašće da, znaš ono, moraš biti jako marljiv, jako puno raditi da bi uspio. Mislim da moraš biti, da ti Bog mora biti jako puno sklon da bi uspio. Tonka, reci cvrčak, Tonka, reci more, brzo nešto reci, da ne bude gore. Sve su bitke do sad izgubljene trajno, dobimo barovu, to bi bilo sjajno. U mraku se žari jedna cigareta, kao svjetionik na početku svijeta. I onog časa kad ja više ne pišem pjesmu, nego ju rađam jednostavno, kao, ali doslovno kao fizički porod. Onda kad to boli, kad to ne znaš uopće koliko bu trajalo. Znaš kome je upućeno, ali ne znaš da li bu ta osoba, ta žena uopće to shvatila kao neki vjetar koji ide u njezina jedra. To je rizik u koji se upuštaš i koji je vrlo bolan ako promašiš. Ako promašiš, promašio si sebe. Kad izgubiš sebe, izgubio si sve. Rijetko bi Rajko promašivao. Nikada. Naime, teško ćete naći ljubavniju pjesmu od hita Najdraže moje,
koji, zanimljivo, nije nastao u baš ugodnoj situaciji. Ja sam se dohvatio sa majkom mog sina, našeg sina. I jednostavno sam zaplovio u... Neću reći da je to tuga. Sve ko da te neko odvezao od obale, a ti nemaš dovoljno konopca da se uhvatiš da se vratiš natrag. Odvezani brod je najdraže moje. Najdraže moje, najdraže moje, najdraže moje. Nikada više ljubavi nove, najdraže moje. Taman će od nje sve želje i snove, najdraže moje. O, najdraže moje. Rajko sjedi kod mene kući i desnom rukom preludira po klaviru i lijevom svira kontru. U jednom momentu desna ruka svira melodiju, desna svira melodiju, lijeva svira apsolutno drugu kontramelodiju, on sa mnom priča. I ja ovako stegnem, Rajko, ja ne razumijem šta ti to, kako to mislim? Sviraš jednu melodiju, drugu i razgovaraš sa mnom. I onda taj moment fali, kaže, pa li moguće? Znači, to je jednostavno jedan nevjerojatan talent, nevjerojatan svirač, stvarno veliki autor. I bilo je predivno s njim raditi. Čovjek koji ima i srce i emociju. Moj bend je uvijek pjeval protiv svih glazbenih pravila i da mi moji profesori da su išli analizirati ono što sam ja pisao, ja mislim da bi dobili -9. Eto, i mladi Rajko priznao je u nekoj davnoj emisiji da piše protiv svih pravila, protiv straha i za srce puno ljubavi. Tako su protiv pravila nastali i drugi veliki hitovi, za Fosile i brojne druge pjevače. Za Nevene žute su bili sigurni da rade dobru pjesmu. Stvarno su tu. Pope puno govorio o toj pjesmi i bilo mu je stalo, a i Rajko je bilo stalo. Ključ je ispod tirača. To isto spada po te temeljne, njihove temeljne pjesme. Mislim da jesu, da im je bilo jasno, naročito u to vrijeme kada je to rađeno. Skitnica. Skitnica isto spada u te njihove neke temeljne, premda je Popi bila draža Pusti me da prođe. To je on smatrao jedino svojih temeljnih tekstova, Pusti me da prođe. Govorim sad o relaciji Rajko-Pope, naravno. Međutim, Skitnica je poklopila sve ove pjesme koje su nastale. Jer ja sam skitnica, ne drži me mjesto. Ja sam skitnica, bježi mi se često. Jer ja sam skitnica, daljine me vuku. Više volim vjetar nego mirnu luku. Sve je Rajku, Popadiću, Stevi Cvikiću, Deji Volarić i ostalima koji su s njime stvarali povijest moglo biti inspiracija. Najbanalniji događaj, šum ili emocija, nama banalna, takvim umjetnicima iskra, kao za čuješ li me, jel ti drago? To je bilo iznad Vodica. Je bila restauracija gdje smo stali ručat, Moka i Popija. I sad njih dva, naravno, ja vozim i ja ne pijem. Ali njih dvojica jedu i piju i nadovikuju se. A oba dva su imali jake glasove i visoke. Veli, čuješ li me? Ma čuješ li me? Jel ti drago? To je bilo prestrašno. Znaš, naderavanje u sred restorana. Čuješ li me, ti drago? I onda nam po to skrene u sasvim drugu ulicu. To, pa onda recimo, reci mi tiho. To je iz njegove zbirke poezije, Finski nož se zove knjiga. Oni govore tiho. A to on opisuje groblje u Blatu, u mjestu Blato na Korčuli. I ja osjetim to. To da zapravo
kao da ljudi nikud ne odlaze, uvijek ostanu tu. Uvijek su negdje blizu. Možeš ih otpustiti, ali teško da se oni neće vratiti kad budu htjeli. Reci mi Tino, Tino, reci mi najviše, samo ja ću sve to čuti, samo ja i nitko više. Pričaj mi Tino, Tino, pričaj mi najviše, samo ja ću sve to znati, samo ja i nitko više. Nikada mu nije bilo dosta, nikada nije stajao predugo. Zvao ga je Đorđe Novković u Srebrna krila i Štulić u Azru. Nije ostavio fosile. Upravo suprotno, u jednom je trenutku odlučio ispisati povijesti na Euroviziji. Pa zamislite samo skladatelja koji uoči nastupa i uspona grupe Riva na krov glazbene Europe, dakle prije nego će kao skladatelj pomesti ne domaću, nego europsku konkurenciju, da ovakvu izjavu. To je novo potpuno, pa eto već od prve onako slučajno. Da li je slučaj ili se tu već duže vremena pratilo? Ne, čisto slučajno. Ja sam čuo sasvim slučajno njihove demo tepove, demo snimke i rekao se meni dopada. Oni su dobri. Kako će biti na ovom eurovizijskom natječaju? Možda će se tamo dogoditi ovako dobar slučaj. To bi bilo dobar slučaj da se to tamo, ne vjerujem. Bonsoir Novi Sad et bravo la Yougoslavie. C'est la Yougoslavie qui remporte donc ce 34e concours Eurovision de la chanson. Prvi put autor pobjedničke pjesme nije bio na pozornici, jer je imao koncert s fosilima u Njemačkoj. Osim velikog trijumfa s Rock Me Baby na tekst Steve Cvikića, Rajko je na Euroviziji bio još s fosilima 87. četvrti, i sa Srebrnim krilima i Mangupom 88. šesti. Sin Tin, kojeg je dobio s Vesnom, nekadašnjom pratećom pjevačicom Novih fosila, danas je odrastao čovjek. Nisu se mnogo družili, pa Rajku krene suza čim se sjeti nekih crtica Tinova djetinjstva. Posebno jednog odlaska na utakmicu u Maksimiru. On trčkara ispred mene i stalno se osvrće i onda veli, tata, veli sin, rekao, kaj je? Veli, kaj je ovim ljudima? A ovak stoji stadion. Veli, kako je dobro, niko te ne gleda. Umreš. To je ono... Čudo, da. Druga tema koja mu istog trenutka natjera suzu u oko, neponovljiva je. Đurđica Barlović. Ona je imala srebrni glas, ona je imala onak sa finim špliterima, kao da je nekakav Božić, ali u Arapskim Emiratima. Znaš, gdje idu deve, a opale snijeg, ovak. Totalna imaginacija, ne? Neka i tamo brine za ljude, moćan ko majči blagoslov. Ja bi otpjeval, a ona je to recimo Šekspir napiše, a odigra Laurence Olivier. Tak je i ovo bilo, samo ja si utvaram da sam bil Šekspir, a ona je bila Laurence Olivier. Pa je to
bilo čudo od kohezije. Đurđića svakako vrlo važan element njegovog života i imali su puno dodirnih točaka. Njegov zvuk, njen glas, lijepo je rekao, srebrni, predivan, tako je. To su ti glasovi koji imaju u sebi zrno. I autorima poput Rajka pašu ti zrnati vokali, ti vokali koji su ekspresivni u donjoj lagi, a gore eksplodiraju. Međutim, nemojte nikad zaboraviti ono njegovo slaganje kod Fosila. To su bili blokovi koji su zapravo vrlo teško. Lako je reći u studiju sad ćemo snimiti blok. Ajde majstore, snimi ga da zvuči kako valja. Znači, jednostavno, eto ako me baš pitate, radio sam sa gomilom kompozitora, jer ja imam sreću da znam pisati muziku i znam pisati stihove. Mislim da možda bolje pišem stihove nego glazbu. Pa sam zapravo radio sa 10 najvećih autora svih vremena. Tako da ja znam kako svi oni komponiraju i znam kako ja komponiram sam sebi. Sigurno je Rajko po talentu prvo ime. I kad je postao to prvo ime, kao neki tragični junak, Rajko Dujmić je u jednom trenutku posustao. A davao sam sebi možda malo više nego što sam mogao izdržati. Pa sam onda kasnije umorilo se tijelo i onda mama mi je prije kad je otišla i je rekla, veli, nemaš ti više volje. To je bilo prije dobra stara vremena, prije... U onom trenutku kada je Rajko izgubio najprije Moku, pa svoju mamu, pa popa, Rajko se izgubio, po meni. Po meni je od tada krenulo ne baš najbolje. Ali je u tom vremenu kad se izgubio zajedno sa Zrinkom napravio moju domovinu za koju ne da treba skiniti kapu, nego mu treba dati orden. I Zrinku i njemu. Svaka zvijezda sija za tebe. Kamen puca, pjesma putuje. Lejna, 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 ostala si tajna, tajna Lejna, tajna sjena i san. Umoran ili ne, Rajko Dujmić jedan je od najplodnijih skladatelja ovih prostora u povijesti. Osim za Nove Fosile, pisao je brojne hitove koji su izvodili Jasna Zlokić, Neda Ukraden, Jasmin Stavros, Posljednja igra leptira, Željko Bebek i drugi. Autor je brojnih instrumentalnih skladbi, a objavio je i jedan solo album. Pisao je glazbu za nekoliko kazališnih predstava i za film Cijena života. Bez ljubavi uopće, kao fizičko-emocionalnog dijela jednog sepstva, jednog kolektivne svijesti, mogu reći, ja ne bi egzistirao. Ne bi napisao nikad ništa. Nikad. Ni zapisao. Ni bi mi ikad palo na pamet da idem sad nešto tražiti. Neku ljubav koja ne postoji. To su sve ljubavi koja su postojale. I koji dan danas žive u nekom od paralelnih svemira, vjerojatno. A sad to ćemo vidjeti kad dođem gore na ispit. Porina za životno djelo dobio je u Opatiji, a starenje ga ne brine mnogo. Kad daš nekom sebe i ti rađaš, ne nešto, nego nekog, jer pjesma je osoba. Pjesma nije mehaničko sudjelo.
Znaš, nije sad, tu sam ja napisao saks. Pjesma je osoba koja je s tobom zajedno u pjesmi. Tako kad sam imao jednu tešku medicinsku situaciju, onda sam otišao u crkvu i rekao sam, Bože, ko Boga te molim. Zamisli, do kojeg nivoa te dotjera, najmo to nazvat sudbinu, mada sudbina je samo volja Gospodnja. Bože, ko Boga te molim. Kukavica sam, ako trebam ići, odnesi me odmah. Ali ako ima za dlaku od lasi mjesta, da se još malo provučem, pusti me još malo. Čovjek ostane sam. Veliki glazbenik, veliki romantik, veliki skladatelj. Možda se osjeća fizički sam, možda je sam u prostoriji, ali samo otvaranje prozora donijelo bi mu zvuk neke od njegovih nezaboravnih pjesama, koje ljudi pjevaju na slavljima i svečanostima, a on, čovjek koji je ispisao soundtrack mnogih naših života, cijeli je život upravo od tog kreatora bježao. Kao da se boji, da se i on, baš kao i većina nas ostalih, već na prve taktove neke pjesme ne rasplače. Sjedne zato nenajavljen u aulu jednog zagrebačkog hotela, pa sebi, mami, Moki, popu, ocu, Tonki, Mileni, svojoj Snježani, sinu, svima nama još jednu odsvira. Sve su bitke do sad izgubljene trajno, dobimo Banovu, to bi bilo sjajno. U mraku se žari jedna cigareta, kao svjetionik na početku svijeta. Ma sebična ne budi, sve moje, nek radi mi jastuk, jastuk je za tvoje.